Bon, ma ale guys. Paske mba we nou. Ay, merci papichou, merci. Nou di bodje merci tou. Ou kone? Sa bodje nou bab ka fanyen. San Diyo nou bab ka la non frem. Ay. Map ki de live la sou silans apre sa lè rive sou DZ tam koupel. E sa mbal fe la. Pou si nou wè mba pale, ou bie si nou wè nou pa wèm. Konen mfe de zot male. Oui, la papichou. Ebe kounya li voun vreman difisil pou moun al fè abone yon ba chanel moun. Paske moun yo preske pa vin nan live anko, ou kopren? Moun yo preske pa vin nan live anko. Lote le moun te kon a fè live. Mzo jesou epok la bel michou, la bel te kon a fè live. Pil moun te kon ap vin nan ba live lan. Tout koto paso kon wè plen moun nan ba, moun yo plen moun nan ba live yo. Kounya li difisil pou pason bon live ou wè moun nan fon 20, on 30 gren moun. Ou konè, epi tou kominote haisyen, yon ba supporte lòd vre. Si moun nan ou fè live lan, li vin nan ba live ou, la pense kom si se rich ou wal rich sou tèt ou ben se lò wal fè sou li, anpil nan yo egois. Ou kopren? Donk, san ka fè. Nou ba ka fè non. Ya papi chwe kon sa bagay yo